Evo nas ponovo, ja i moj Enđi, da pozdravimo Raju Oaze i svu Raju koja nas slušaju. Mani Enđi Raj, hajde, mani Raj. Kaži čao Raja, kaži. Čao Raja. Tamo gledaj Emina tamo gledaj. Otpjevat ću vam danas jednu pjesmu koju smo mi zadnji puta vježbali, ali nismo snimili. To je pjesma Hej Munira, gdje ti je Muharem. To je jedna pjesma krajiška za ljute krajišnike. Ujedno da i svi pozdravimo naše ljute krajišnike iz udruženja Oaze od Bog Enđija. Važi Enđi, idemo. Danas nešto Enđi nije bio raspoložen za pjesmu, ali ipak on vas pozdravlja ponovo. Kaži Maru, čao reci Raja. Čao Raja. Vidimo se reci. Opet. Opet.